Саламатсыздарбы? Рахмат. Көңілден кечигиздер менен. Рахмат. Сага да рахмат. Анан азыргай. Шашылыш болсаңыз бирден сени сүйлөшүп алалы дедим эле да. Эмнени? Анан улайт эле концерт анан кенен сүйлөй берет элеңиз, Мындай болот да, бизде топто, чыгармачылык топтун ичинде, группада. Ушундай сөздөр болот атагай. Жаңылансакпы, жаңылануу кылалы, мына өкмөткө деле жаштар келди, бизден деле бир жаштарды мындай кылалы деген ушундай бир идеялар пайда болуп атат да, балдардын арасында. Эми улуураак сиз анан мен ортого чыгып, мен жеңе болуп атпайм айтып. Жок, Тынар, мындай гапты айландырбай, түзөлө айт, эмне дейин деп атасың? Туура? Мындай да, шеп. Эми менин агайымсыз, устатымсыз, ата ордуна атамсыз, апа ордуна деле атамсыз. Көп нерселерди үйрөттүңүз, көп нерселерди үйрөндүм сизден. Мына ушул күнгө чейин сизден көп нерселерди мындай үйрөнүп келем. Өзүңүз билесиз, мен, Санжар, Рысбек, Талант, Эрне сиздин колуңузда чоңойдук, көз алдыңызда чоңойдук. Ошолор менин досторум. Мен досторум сагынам да, шеп. Туура. Сагынганда бар, Таланттын үйүндө бар отуруп келем. Рысбектикине барып бир экөө күн жатып келем, шу эс алып, сүйлөшүп досторум менен. Сиз деле досторуңузду сагынсаңыз керек. Сагынамбы? Эми конечно, Жаныбек аканы болбосо деле Манас аканы сагынгандай болдуңуз, Дөөлөт акаларды. Түшүндүм. Наконец-то түшүндүм. Орусча айтмакчы, намек понял дейт го. Так, анда мындай. Мындай кылайлык. Эгерде кулдулдардын президенттигин тапшырың деген келип аткан болсо, ачык эле айт. Туурабы? Жок, мага да бир кызмат бериң десең, анда мен сени ушул түштүк регионго зам президент кудулдардын орун басары кылып коеюн, болобу? Кудулдардын президенттин орун басары. Ооба. Жок, мен ага колум бош эмес ошто. Неге? Ошто ага колум бошобойт экен. Мен сауналарым бар го, сауна иштетем билесиз. Апаңа берип коер, апаң иштете берет да саунаны, эмне? Апам өтүп кеткен го, мен каяктын ошо. Сауна иштетип аткандарга берип коер, бирөөлөрдүн апасын иштете берет. Жок, мындай кылалы шеп. Андай кылып, узунча эмне кылбайлы да, мындай эле сүйлөшөлүчү көз. Ушул жерде сачагатта концертте. Неме атасы карайт экен, сиз кичинекей баланы анда эчтеке дей албайт экенбиз. Мындай. Мен сизди кет деп айткым келбейт, конечно, мындай. Мыйзам негизинде иш кылалы. Мейли, Тынар. Шайлоо өткөрөлү. Мейли, балдарды чакыр. Мына эртеге бүрсү күнү шайлоо, туурабы? Мына эми түшүндүңүз. Как раз шайлоонун астында элдин көзүнчө балдар өзүнүн оюн айтсын. Эгер балдар кетиң Рахманака десе, мен кетейин. Жок, калың десе калайын, туурабы? Жалар эми сизди кетиң деп айта албайм, мен ортого салып, мына керек болсо урундан бери даярдап койгонбуз, шеп, мынакей. Шайлоо өткөрүп коебуз деп, болду. Демократичный мындай, Болот. Демократиялык мамлекетте жашап атабыз го. Ошон үчүн демократичный өткөрүп коелу. Балдар келгиле, келесиз кана. Келгиле. Мына залдын чырагын жандырып койсоңор болобу? Оператор каякта отурат? Тынар. Светтен карыз. Светти эмне өчүрүп коюшкан булар? Муну мага бер. Светти залды жандырып койгулачы. Муну киши ишенбей да свет жандырып койгула. Жанагы фальсификация болуп кетпесин деп атасызбы? Мына урунна даяр, көрдүңүз. Ишин ачып көргөзүп коелес. Рахман акеге. Анан кийин мындай болду, андай болду. Мага эмес, элге көрсөт. Мына элге көргөзүп кой, мына. Эл деле көрсүн эми. Ушул жерден бири-бирибизди алдап өлүп кетти атпайсызбы? Болгону 5-6 болсок. Чында. Так. Кандай кылып кетиресиз мени? Шеп. Муну көк бюллетень. Сизди калсын деген добуш берилет. Муну ак боло турган болсо, сизге ак жол тилеп жумуштан узатып коебуз да. Ак бюллетень менен. Ак жол мененби? Ак жол менен, Рахмат. Макулбу? Болот. Эми как
Yemek atarı özünüz bir doğuş işlep koyun sen başında. Ulusuz, aksakalsız. İmkan etseniz men kalayın deyiste. Yok, men onda kılbayım. Buna men öz ihtiyarım menen bu kızmatты tapşıram dep Akjol menen keteyin ile deyim. Gördüңөр mü buna? Keteyin dediniz. Men sizlerdi köp ayttırıp, küttürüp oturbayım. Buna kol çağıp koysanızlar. Bol rahmat. Bunun da köpülükten bana gerek edilecek özümden. Emagay bunday. Slujba, drujba. Ağayımsız köp nerseni ürettiniz, köp nerseni sizden öğrendim. Çoğayttınız, üylediniz, iki jol üylediniz. Markasından gelsen o şuna yol etkesin de. Kuda kalırsa niyet kıptı ağızda. Yeme, var ki özün emesin biliş gerek de. Eğer tarmasanız, men şu bültende çın yüreğimden sizge istap koyayım Münaka gay. Rahmat. Men balların oyundan çetlep kete almayım. Köpçülüktün emesine başlayayım men, kapı olmayısın. Rahmat. Kanbek. Ata. Sayasatta ata bala bolboydu. Hayır, kesin. Sayasatta bir tuğan bolboydu. Bana de söylükamda. Sayasatta dost bolboydu. Sayasatta sayasi gana kızıkçılık bolot dep özüңüz aytkansыз to'rabı? Mına azыр ошол күн келди. Kim ne dese dey bersin. Men sizdi koldayım ata. Rahmat balam, rahmat. Hayır. Rahmat. Kim ne dese dey bersin ata. Men siz jakmın ata, ha? Rahmat balam. Vallahi ata. Bana de Kanbek. Rahmat. Tınar gördün mü? Gördüm duram ha. Gördüm bana de Kanbek. Gördüm. Balağın uçunda terbiyelaş gerektir bana gel. Meni de uçunu terbiyeladınız da gördünüz mü? Göz bir de terbiyelagamız Kanbek. İlyas. Ekontek sasa bolboymu? Yok. Ekonten salsa ekonten yok bolmuyor vatanda. Nemede? Aşta atam bolos agaysiz. Men ушул ишке келгенде биринчи эле Каныбектин артынан келгем да. Каныбек sen кайга бассаң басам дегем да. Doğru. Сизди колдойм деди, мен да колдойм сизди. Rahmat. Колдойм мен. Kanbek emneni kılsa oşunu kılat İlyas. Azamat bana des bunaka. Assalamu alaikum. Buga bari ver buga. Kecha Tınar aka aytdi dem, siz agay Tınar akani 2 jol üylödüңüz ha? Tınar aka aytıp kaldık. Orus sen bizime işlesең, men da seni 2 jol üylöm dedi. Oşoga agay. Buga bari sizin gelgeniniz, kalganınız. Bunu hazır alıp barıp gömüp geldiseң de mayli olur, maful olur. Agay, men siz söyleyin. Sizde kişi yok bu dünyada. Siz zorsuz agay. Ben sizi koldayım. Rahmat balam. Rahmat. Malades. Rahmat. Malades. Gördün mü? Tak, bolduğu bardığı. Nokatlıkta zorsuz deyip malades. Tak, yemi şayloo bütken bolsa eseptөө palatası bültenleriňerde eseplep Jo, alardı kütüp oturmak bolýar. Men şeýle şöt palatanı kütüp oturabız, değil mi? Bolgony 4, 5, 6 golos bolsa. Ağadala kandan şöt sonra palatanı gezinde oturmak. el görüp koş gerek değil. Eldin önce sana koyarım şu yerde. Ama sana 6 golosda sana yedim. Yetin ti geletele, bunu geletele de oturasız bu taraf. Te başka işen adamlarınız olsa çakırın anda işen işte adamları. Yok, elgele görsöp sana. Makul. Tök. Jergele tök koysan bunday kılır solmuza töksök. Tök bilici aldıraysın ama. Tök. Rahmat. Kanday. Rahmat, kol çay koysanızlar. Bir doğuştan menin kandidaturam kaltırılıptır. Rahmat balgar, rahmat barınarga, çoğun rahmat. Rahmat. Kanday. Ya, şef. Apıç. Ne oldu lan? Biz bolgonu 6 doğuştaşlasak, 6 bületen çıtalsa. Anın işe bardı 6 öten ak taşlasa. Bir yerde 30-40 bületen jüret. Ama ne kok? Yemi alıskı kuluplardan da gelip salıp ketişkendir de men kaydan bilen kıskası şayloğun jıyıntığı önce men kayra kalıpım. Bari vergile. Rahmat sizlerge barыңlar, rahmat. Şunday şaylan rahmat.
Tanglar, madra başlarda bularçı. Munday şaykonun kançasını ötközdüm meni. Ay vay. Fokusnik bolup kettim go, fokusnikçi. Qaratıp turup, aktı kök, kökті ақ қылып koyabız da. Men bunu nege bu programmaga kirgizdim toğanlar? Ertenki keletken şaylo, oşan üçün bu numerdi kirgizdim.